yazi nje indaba ye-straight ngempela ngathi izohamba ingikhathaza nokujabulela ukuthi ngiyi-straight angihleli kahle kabi ngisawumakhwapheni ngahamba ama-restaurant ngilala emahhotela ngabe ube straight nje lo ngaqala ngambe straight ayina ngiyawasha ngiyapheka akhunjuzwa phela umuntu wesifazane umeme waka-standard bar ngazi ifro yokunuka ungakazi ukhiphe ngisho isente ekhaya ngcono nabaziyo ukuthi bayi-straight nje khona nosekwakhishwe emakhaya noma kuthiwa into encane-ke nje umuntu angilebhayeke nje kodwa akwaziyo ukuthi nginaye umuntu wami oseke watshengisa ukuyimisela ngami phela muyi-straight nje kuyafana nokuthi u-anti uyaklina uyapheka uyawasha wenza yonke into uphinde futhi awukhokhele kunjalo nje lo muntu uhlala kwami imina engikhokhela yonke into mase kuphela inyanga akukhunjula ukuthi ngumuntu wesifazane ngihlale phansi ngoba yena uyindoda-ke akhokhele zonke izinto cha phela inyanga mina futhi ekufanele ngikhokhele izinto ngiyakhunjuza ukuthi phela ngiyasebenza fike endlini futhi imina futhi ekufanele ngibe umfazi ngikline ngenze yonke into ngiyayiyeka mina lento yokuba straight ngeke ngisalunga awu yazi phela umakhwapheni uyihlalela kamnandi kabi omakhwapheni kudliwa umuntu kudliwa imali straight kudliwa umuntu kugqilaza umuntu ayikho nje into esile ngalento yokuba straight next time nje sengifuna ukuyitholela umuntu onomuntu wakhe ngibe umakhwapheni ngidlela imali ngikhishelwe nami ama-restaurant ngikhishelwe nami emahhotela ayikho nje lento yobu-straight umbhedo nje wento ha